innallaha yaghfiru birahmah taghasana sakum birahmah ala haziniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Haji Abdullah bin Aqaid waj'alhum min ibadikal mawqurin summa ila ar-rahmani tamana hahuna bisababihim ijalillah masawdzalika min ilhim Allahumma ij'alhum hijaban law minan nar wa bika kalau minan nar wa najata minan nar wa afainil hisab wa amanan min kulli su'azab Allahumma fir lahum warhamhum wa afim wa afunhum ij'alil jannata Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Abang None Cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Sya'ban itu baik dilaksanakan di masjid, di musolah maupun di majelis taklim dan di rumah-rumah masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan tersebut antara lain dalam nipu Sya'ban kita membacakan surah Yasin sebanyak 3 kali, yang mana pada kegiatan tersebut kita mengharapkan ridho Allah. Yang pertama, pembacaan Yasin yang pertama yaitu kita mengharapkan untuk panjang umur, dan yang kedua juga untuk murah rezeki, dan yang ketiga kita mengharapkan untuk menjadi ahli jannah, yaitu masuk surga. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Sya'ban tersebut. Adapun kegiatan-kegiatan sebelum kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Sya'ban dan bulan Rowah, ini terjadi dari keluarga besar. Seluruh keluarga besar yang berada di lingkungan kita, yang di mana-mana itu hadir. Yang pertama untuk bekerja bakti, mengerjakan gotong royong kebersihan di makam-makam keluarga yang telah meninggal dunia, telah mendahului kita. Dari bapak-bapak, kaum bapak dan kaum pria, itu melaksanakan kerja bakti, membersihkan makam-makam keluarga. Dan untuk kaum ibu itu bersama-sama mempersiapkan di rumah anggota keluarga kita yang tertua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada malam harinya, yaitu untuk masalah roahan yang dilaksanakan di rumah keluarga besar kita itu. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dalam pelaksanaan kerja bakti itu keluarga baik yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya maupun yang di mana-mana itu hadir masing-masing di rumah-rumah keluarga yang berada di Kelurahan Rawajati ini. Kebiasaan ziarah kubur ini menjelang bulan puasa itu warga kita di sini seperti sudah merupakan kewajiban, yaitu kewajiban kita ziarah kubur, kita melaksanakan kerja bakti di makam-makam keluarga kita, dan juga di orang-orang tua kita yang telah mendahului, itu kita kerja bakti membersihkan, dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan roahan di rumah-rumah keluarga yang tertua dari keluarga kita itu. Adapun dari kegiatan kerja bakti tersebut, itu yang kaum ibu menyiapkan kegiatan di dapur, ini dilaksanakan roahan, itu dilaksanakan pada bada isya. Ini kegiatan-kegiatan ini baik dilaksanakan di rumah-rumah orang tua kita yang tertua, di masjid maupun di musola. Ini sudah merupakan kegiatan-kegiatan kita kaum Jakarta, kaum warga Jakarta ini melaksanakan kegiatan-kegiatan menjelang bulan puasa, yaitu kita mengadakan roahan untuk mengirimkan doa arwah kepada keluarga kita yang telah mendahului, itu dipimpin oleh para kiai yang ada di lingkungan kita masing-masing. Adapun kegiatan menjelang puasa itu biasanya kita keramas ya, bersama-sama sebelum puasa. Kita pada tahun 70-an itu kita masih bisa melaksanakan keramas di Kali Ciliwung. Namun pada saat ini Kali Ciliwung sudah tidak bisa kita
keramas lagi karena sudah kotor ya. Untuk tahun 70-an itu kita melaksanakan di Kali-Kali Ciliwung, baik juga kita melaksanakan di Pancoran yang terkenal dengan di makam Habib Kuncung, Abu Habib Abdullah Al-Haddad, itu yang bertempat di Kelurahan Rawajati, sekarang menjadi RW 8. Jadi kita membersihkan diri, jadi memang ada kepercayaan, kalau sekarang sampo kan sudah banyak. Ya namun dulu walaupun ada sampo, itu kebiasaan kita keramas menggunakan air merang ya. Jadi batang padi yang dibakar itu yang untuk kita gunakan sebagai keramas waktu tahun 70-an. Sekarang juga mungkin di daerah masih banyak yang melaksanakan. Namun untuk di Jakarta kelihatannya Kali Ciliwung sudah tidak mendukung karena sudah hitam warnanya. Alhamdulillah ya, kami di Kelurahan Rawajati memang dari dulu kita ada urunan ya. Kita patungan itu dari habis hari raya tahun yang lalu itu kita melaksanakan, kalau bahasa kita di sini misalkan patungan kerbau atau sapi ya, di tiap musolah atau masjid itu kita urunan sampai dengan 1 tahun. Pas untuk hari raya, jadi kita tidak membeli daging di pasar. Itu dari dulu kita sudah kebiasaan, kita di tiap-tiap musolah dan masjid itu kita urunan daging kerbau maupun daging sapi yang kita gunakan untuk hari raya. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun dari urunan tersebut mencukupi kegiatan untuk pasokan daging di tiap-tiap wilayah di Kelurahan Rawajati ini. Nah, saya rasa kalau dulu memang kelihatannya makanannya khusus ya, tapi sampai saat ini juga itu tidak ketinggalan. Biasanya kalau kita, ya kalau orang Betawi itu semur ya, tidak ketinggalan. Khas-khas yang seperti biasanya itu dari dulu sampai sekarang tidak ada bedanya. Jadi kita mengadakan roaan. Jadi roaan itu dalam menyambut datangnya bulan Ramadan, kita mengirim doa-doa arwah, dan menu makanan yang disajikan juga itu ya seperti yang dulu kita laksanakan sampai sekarang itu masih seperti dulu juga. Jadi untuk ya sepertinya ya semur itu tidak ketinggalan ya, dengan empingnya ya, dengan sayur godok dan lain-lain, itu seperti makanan Betawi yang biasanya itu. Kalau kue-kuenya biasanya apa? Nah, kue-kue ya tidak ketinggalan ya, kita kue pepe itu tidak asing lagi, dan kue-kue yang seperti sekarang adanya itu memang sudah kebiasaan di lingkungan Kelurahan Rawajati pada umumnya, dan juga pada khususnya di Jakarta ini. Kue-kue yang seperti biasanya untuk sedekahan itu tidak, kuenya itu ya tidak berubah dari dulu. Al-Fatihah ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua fatihah roh khususnya Nabi salam bin Rahmah binti Maulana Rahmatullah yang disalam bin salam. Innallaha yaghfiru min rahmah takasana sahum bi rahmah ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abdul Zikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, 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 la ilaha. Allahumma
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وفيها نبث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله الكرام. السلام بن Haji Saleh Haji Abdullah bin Aqaid waj'alhum min ibadikal mawqurin summa ila ar-rahmani tam'ana hahuna bisababihim ijalillah masawdzalika min ilhim Allahumma ij'alhum hijaban lahu minan nar wa bika kalau minan nar wa najata minan nar wa amanan min kulli su'azab Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'funhum ij'alil jannah Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alil lahum kuburan khufratan min khufarin niran wa tazawwaj annahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma anzil rahmata wal maghfirata syafa'ata wa ni'mata alaina wa alaihim wa ala jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina minal ahya minhum wal amwat li ibadi wa li jannati rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina ila haqqi wa ila tariqil mustaqim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya rahimin da'um bi subhanaka wa tahiyatum bi salam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah masyarakat Betawi dalam rangka menyambut bulan Sya'ban, dalam satu riwayat baginda Nabi kita Muhammad bersabda, kenapa bulan ini dikatakan bulan Sya'ban? Kemudian para jamaah menjawab, tentunya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian jawab baginda Nabi kita Muhammad SAW, li'annahu yatasya'abu khairun katsir. Karena dinyatakan bulan ini adalah bulan Sya'ban, di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan yang bercabang. Di antaranya dari kebaikan-kebaikan menurut istiadat kami atau tradisi orang-orang Betawi, pada malam 15 bulan Sya'ban diadakan malam nisfu Sya'ban. Tentunya diawali dengan pembacaan Yasin 3 kali dengan bermacam doa ba'da sholat maghrib. Kemudian silaturahmi dengan sanak saudara, baik orang tua maupun mertua, famili tetangga dekat, dalam rangka mensucikan atas segala kesalahan-kesalahan, dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan yang maha mulia, agar hati kita bersih dari segala noda dan kesalahan. Di samping itu masalah ziarah kubur pun juga menjadi istiadat atau tradisi kami, untuk mengajak keluarga bersama-sama untuk ziarah ke makam, baik orang tua dan istri atau anak dan lain sebagainya, dengan iringan doa yang diawali dengan pembacaan surah Yasin, tahlil sebagaimana biasa.
Memang pada saat hayatnya Rasulullah SAW pernah Rasulullah melarang untuk ziarah ke makam. Karena di saat itu masih ada berbau adat istiadat jahiliyah. Jadi dipergunakan ziarah ke makam atau ke kubur itu banyak penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan syirik. Kemudian setelah mendapat penjelasan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka kata beliau, mulai hari ini silahkan Anda berziarah. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Kila dalam satu riwayat, fa innaha tuzakkirul maut. Karena dampak atau ibrah daripada ziarah kubur, agar kalian ingat senantiasa akan kematian. Atau dalam satu riwayat, agar dengan sering-seringnya kalian ziarah ke makam kubur, maka kalian akan mengingat akan nasib kalian di masa yang akan datang, yakni hari kiamat. Yang mudah-mudahan dari ziarah kubur yang Nabi anjurkan bukan hanya sekedar di bulan ini, namun di bulan-bulan lain pun dipersilahkan. Ini merupakan sunnah baginda Nabi kita Muhammad. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya buat kami sebagai masyarakat Betawi. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gimana pulang? Ya, kipasin, kipas. Kipas. Ah. Aduh. Tapungin aja tuh nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kok pepek tuh ada yang kepepek sih? Terusnya udah ditaruh di dalam. Banyak. Tuh kue pisang. Baru dirapiin dong piringnya. Pusin kan, dibungkusin sama. Itu lagi di nampan belum. Apa mau nasi? Nampannya lagi diberesin nah. Ya. Lagi ngatur. Suaranya nggak kedengeran. Lagi beresin aja dulu nih laki-laki. Baginya. Menganggap upahnya sama Tutup. Susah lagi pasang-pasang nih. Ya. Lagi bawangan lagi. Ya. Oke. Pindahin katanya. Ya. Kumpulin lagi. Terus semua yang udah dikumpulin mau disap juga? Enggak, udah angkat aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, kalau orang Rawajati biasanya kalau setelah sholat nisfu Sya'ban, apa aja sih tradisinya yang dikerjain? Yang kirim ini apa namanya roaan gitu, secara apa namanya setiap adatnya ini orang Betawi gitu kirim apa Fatihah gitu. Yang telah pulang ke rahmatullah gitu kita hadiah Fatihah gitu.
di acara arwahan itu biasanya apa aja sih yang dibaca Maji? Ya Yasin tahlil. Ya diiringin dengan doa gitu. Tentunya setelah ada Yasin, tahlil, doa, hidangan biasanya kan ada hidangan. Apa aja sih hidangan yang dikeluarin Maji? Ya hidangan itu apa namanya ya? Ya apa namanya snack gitu. Ya dibikin nasi atau dibikin besek atau dibikin ditaruh di nampan gitu. Gimana tradisinya inilah gitu. Dan kebetulan saya pengen bikinnya taruh di nampan seperti kayak adat dulu Betawi begini. Isinya apa aja tuh yang di nampan tuh? Ya itu rendang gitu. Apa namanya? Serondeng. Ya sama gulai buncis itu. Ya sama emping, ya udah begitu. Ya kalau makanan yang ada di dalam box itu biasanya makanan apa aja? Ya makanannya, snacknya yaitu seperti ada bolu gitu. Ya kue pepek atau kue bugis atau kue pisang. Ya itu dibikin sendiri oleh anak-anak saya sendiri yang bikin. Buah-buahannya ada nggak? Ada. Biasanya apa buah-buahannya? Ya kalau ada pisang atau rambutan, ya kebetulan rambutan nggak ada gitu. Ya pisang, jeruk, ada apel gitu, ya ada anggurnya juga gitu. Ya itu untuk buahannya. Itu untuk makanan ya. Hidangan minumnya biasanya apa aja yang disuguhin? Ya kopi atau teh gitu, teh manis. Maji, setelah kita ngirimin doa arwahan, itu biasanya kalau dulu yang saya dengar pernah ada tradisi mandi di kali. Itu bagaimana Maji, bisa ceritain nggak? Oh, mandi di kali itu pakai merang gitu, keramas. Tapi sekarang karena airnya sudah keruh gitu ya, ada butak gitu. Jadi nggak ada, jadi mandi di rumah aja, jadi pakai sampo. Ininya tuh jadi hilang merangnya. Dan nggak ada lagi merang yang ada. Terus Maji, untuk tradisi ziarah kubur dan arwahan, ini termasuk di keluarga besar ini aja atau di keluarga besar yang lain juga ada di daerah sini? Ada, ya seperti kayak punya kakak begini juga gitu. Bikin juga dia. Bikin acara arwahan? Iya. Nah kalau Maji di sini keluarganya, anaknya semua ada di Jakarta atau ada yang di luar kota? Ada yang anak saya yang pertama itu ada di Cirebon, di apa namanya di Klayan. Nah, terus yang nomor 2 ada di sini dekat saya rumahnya. Yang nomor 3 ada di Ciledug, ada di Tangerang. Ciledug yang nomor 3, yang nomor 4 ini ada di Tangerang di perumahan Sekneng. Pas ada acara ziarah kubur dan arwahan, semua hari itu kumpul semua keluarga? Iya, pada datang. Apapun masalahnya pasti datang? Iya. Terus Maji, kalau boleh cerita dulu ya, dulu itu orang sini mandi di kali. Iya. Terus ada juga yang mandi di dekat makam Adit Kuncung, gitu ya. Itu iya, selain merang, apalagi sih Maji bahan-bahan untuk mandinya? Ya air asam itu atau air asam jeruk nipis atau asam Jawa itu untuk mengelemaskan rambut nantinya. Ya sekarang karena ada sampo, ya dipakai sampo, nggak kayak merang lagi. Terus Maji, setelah acara arwahan, terus acara ziarah kubur, makanan-makanan yang tersedia ini apakah dilakukan secara bersama-sama patungan atau memang ada yang membiayai sendiri? Jadi anak-anak tuh masing-masing, dia ngasih ini gitu. Ada yang ngasih mentah, ada yang ngasih matang, ya udah sama-sama. Tapi yang dibikin kue itu dibikin sendiri pada. Nah, terus kalau di daerah Rawajati nih, selain keluarga, di lingkungan Rawajati, ada tradisi lain nggak? Misalnya kalau di sana di Ciracas, ada tradisi andilan untuk motong kebo pas buat Lebaran. Di sini terjadi nggak? Ada nggak Pak Haji? Ada. Bagaimana, Cuk? Bisa ceritain nggak tradisinya itu? Yaitu diancur, jadinya setiap minggu atau bulan, nanti dia kasih harga sekian
berapa gitu, 500 atau 250 diancur itu setiap bulannya. Ya tiba waktunya tuh kan pemotongan ini sapi atau kerbau ya dilaksanakannya 2 hari sebelumnya Lebaran itu. Kebetulan saya ikut juga. Ikut andilan ya? Iya. Jadi masih ada tradisi andilan di sini? Masih. Masih ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para hujaj, para habaib, para ustadz, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Sahibul Bait, keluarga besar Haji Abdul Wahid bin Aqaid. Semoga langkah kaki kita dari rumah menuju majelis ini dihitung sebagai suatu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya kami atas nama Sahibul Bait mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian memenuhi undangan kami, yang mana memang sudah menjadi tradisi pada setiap bulan Sya'ban atau bulan ruah yang kita kenal, di mana sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita khususnya orang Betawi
di Rawajati mengadakan acara yang dinamakan Ruahan, di mana kita mendoakan para orang tua kita yang telah mendahulu kita. Terus selanjutnya juga kita bermaaf-maafan antara saudara, tangga, dan handai tolan. Dan juga kita kirimkan doa kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita. Dan baiklah hadirin sekalian, tidak berpanjang kalam, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan Sohibul Bait yang akan diwakili oleh Bapak Haji Ahmad Najib, kemudian pembacaan surat Yasin yang dipimpin oleh Ustadz Khair, pembacaan tahlil, tasbih, dan tahmid yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Haji Muhammad Nasir. Selanjutnya doa penutup oleh Ustadz Haji Arsyad Jalaluddin. Dan marilah hadirin sekalian kita buka acara kita ini dengan membacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur kita yang panjang, memberikan sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu pada bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihin ya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Haji Muhammad Ahmad Najib untuk memberikan sambutan selaku Sahibul Bait. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Nasir dan yang kami hormati Bapak Ustadz Khairuddin dan Bapak Ustadz, dan juga yang kami hormati Bapak-Bapak hadirin sekalian, para alim ulama, para ustadz, para anbiya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kami mengundang bapak-bapak sekalian, kami atas nama keluarga besar almarhum kakek Bapak Haji Saleh bin Muhsin. Sebagaimana seperti biasa setiap rutinitas setiap tahun sekali kami keluarga besar Bapak Haji Saleh bin Muhsin mengadakan yang dikata bertabila rohan, yaitu yang kita selenggarakan di bulan Rohan ini bapak sekalian. Namun semua itu tujuan kita itu menyambut daripada bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Kita sebagai umat Muslim kita merasakan bahagia untuk menghadapi Ramadan ini, karena kita merasakan bulan puasa sebentar lagi. Siapa yang menghadapi bulan puasa merasakan kebahagiaan, insya Allah mereka akan berikan suatu pahala yang besar. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan didapatkan isi Allah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Daripada itu kami juga pada malam ini dalam keluarga besar kita ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari keluarga besar Bapak Haji Saleh bin Muhsin ini ada kesalahan-kesalahan yang disengaja pun tidak disengaja, yang besar ataupun yang kecil. Karena kita sebagai manusia tidak luput daripada kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bapak sekalian. Begitu juga bapak-bapak sekalian, kami juga melapangkan dada mohon maaf. Namun kita semua itu daripada kita sebagai manusia tidak luput daripada kesalahan. Karena itulah bapak sekalian, semoga bapak-bapak kita menghadapi bulan puasa dan kita dilapangkan dada kita. Semoga kita mendapatkan puasa kita menjadi puasa yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah atas nama kami wakil daripada Bapak Besar Pak Haji Saleh bin Muhsin ucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimahullah, demikianlah tadi sambutan dari Sohibul Bait yang disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Najib, atau yang lebih kita kenal Bang Haji Ahmad.
Dan selanjutnya marilah kita membacakan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Khairul kepada beliau. Kami persilakan. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تبينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييك الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت فلك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تنزل الضامن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم أجمعين في كنفك وحفظك وياسك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد لشر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وإذنا من مجيبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اجعل أصيل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحان الله وبحمده في هذا البيت المبارك هدية من
منا واصلا ورحمة من موعد فضلك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نودها ونقدمها وإلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل منهم كل الصحابة رسول الله أجمعين ثم إلى خصوصا عبدك الفقير حجي عبد الواحد بن عقيل وإلى عقيل بن إسماعيل وإلى حجي صلاح بن محسن وإلى عبد الحميد بن محسن وإلى سمن بن محسن وإلى حجي سلام بن حجي صالح وإلى عبد الحميد بن حجي صالح وإلى أحمد بن حجي صالح وإلى ملتني بن حجي صالح وإلى حجي حمزة بن ساوي وإلى حجي محمد صالح بن موحدي وإلى محمد زين بن عبد الرحمن وإلى جعفر بن سالم وإلى السلي بن مسنان وإلى حجي دهلان بن حجي أحمد وإلى حجي عارف بن مرسلين وإلى حجي عبد الحكيم بن حجي عبد الرحمن وإلى أمتك الفقيرة نردلينسي بنت فلان وإلى حجة رحمة بنت مرا وإلى حديجة بنت مرا وإلى نائرة بنت مرا وإلى سائمة بنت مرا وإلى حجة صالحة بنت حجي صالح وإلى حديجة بنت حجي صالح وإلى روحية بنت حجي صالح وإلى سلبية بنت حجي صالح وإلى صالحة بنت كنطام وإلى محيا بنت محمد وإلى حمدة بن حجي حمزة وإلى حجة همساني بنت حجي حمزة وإلى حديجة بنت عبد الرحمن وإلى حجة سايدة بنت طنبل وإلى سيدي بنت جلي وإلى حجة أسرى بنت محمد وإلى روحيا بنت فلان وإلى كبروي بنت قوت وإلى حميدة بنت حجي أباس وإلى حجي مريتي بنت عبد الغني وإلى بابang Tranggono bin Kulan وإلى Sumono bin Sastro Bidopo وإلى Sutrisno bin Ali Sunario وإلى من اجتمعنا هنا بسبب اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم انزل الرحمة والنعمة والشفاعة علينا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم بحبيبك ورسولك النبي الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط واعف عنا يا كريم وارحمنا يا رحيم اللهم بسر الفاتحة وببركة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة افتح لنا يا الله أبواب العلم وأبواب الخير واجعلنا يا الله من أهل العلم والخير ولا تجعلنا من أهل الشر والضر اللهم بارك لنا بشعبان وبلغنا رمضان اللهم كما أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة تقبل يا الله جميع دعائنا وأمرتنا بالسؤال
wa wa'adtana bin nawal fa'ti ya rabbana jami'a su'alina bihaqqi man ilal khairi da'ana da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, demikianlah tadi kita telah sama-sama membacakan surat Yasin. Kita bertasbih, bertahlil dan bertahmid. Semoga apa-apa yang kita niatkan di hati kita masing-masing, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sekali lagi menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tinggal hitungan hari, marilah kita sama-sama saling memaafkan. Kita lapangkan dada kita, kita bersihkan hati kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya selaku pembawa acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begane ini begane. Ambil. Insya Allah. Di mana? Belum di mana-mana ya. Ini kan dekat-dekat. Kemarin di mana? Bos dari mana nih toh? Bos dari di mana? Ini tayangan. Ini lagi minta. Kita kue sus. Apa tuh? Kue sus. Kue sus yang mana? Yang mana? Bulat. Itu tahu aja yang pecah. Yang kue pecah. Yang mana? Yang ada di mana? Yang belakang. Nah, lu gini ambil. Iya. Sallu ala Nabi. Palingan aku sini. Tarik udah. Kemana-nya? Sip kemana-nya? Mati tebeling sok. Ya insyaallah. Nih, ya. Amin. Baru yang mesti baru. Mana aja di Takwari sama Aden. Ustaz Khairuddin. Mampir ke me. Sirup gue, Pak. Sirup gue, Pak. Sudah, mampir ke rumah.